Ndzamamgele ka mahungu ya ririmi ra Xitsonga, vito ndzi Nyeleti Mnyuku. Ku langutisa ka mahungu lawa rhangeke mahlweni ka awara leyi. Nandzu lowu khumbaka President Jacob Zuma ku a nyika tinhlamuselo ku hikokwalaho ka yini a cince cabinet wu hundzeriwe emahlweni. Ku na vuxokoxoko byi mayelana na ku kumiwa ka ntsumba tiofisini ta khampani ya Eskom Springs. Xipano xa Supersport United va ta langutana na xipano xa TP Mazembe va nga ri na mudzaberi wa vona. Xewani. Nandzu lowu khumbaka President Jacob Zuma ku a nyika tinhlamuselo ku hikokwalaho ka yini a cince cabinet wu hundzeriwe emahlweni hi court ya le henhla ya Pitori. Lefta endzhaku ka swiviko swa gome leri un'wana wa Gwetankulu lo a loveleke hi xaka rakwe. Vandla ra Democratic Alliance ri ye ekhoto ku kombela leswaku President a nyika tinhlamuselo mayelana na xiboho xakwe xa ku hlongola khale ka holobye wa ndzawulo ya timali Previn Kota na vaholobye van'wana, naswona endzhaku ku vile na ku yisiwa ehansi ka swiyimo swa swikweleti laha tikweni. Hambiswiritano, vandla ra DA ri kunguhate ku teka magoza ya nawu ehenhleni ka President na va ndyangu wa ka Gupta hambi ku ri lava va khumbekaka ka ku tekela ehansi mfumo wa tiko. Lefta endzhaku loko maphephahungu ya vhiki ya humese leswaku vuxokoxoko bya ti-emails lebyi byi paluxaka rifuwo hi ndlela leyi va ndyangu wa ka Gupta va lawuleke tiko hi ku tirhisa migingiriko ya tipolitiki kun'wana na swiboho leswi tekiwaka hi President Jacob Zuma. Naswona vandla ra DA ri tihlanganisa na magweta ya rona ku kuma switsundzuxo mayelana na nandzu lowu nga ha pfuriwaka mayelana na leswi. Ku na vuxokoxoko byi mayelana na ku kumiwa ka ntsumba tiofisini ta khampani ya Eskom Springs Ekurhuleni na xifundzenikulu xa Gauteng. Ntsumbu wa Thembisile Yende loyi a nga mutirhi wa khampani u kumiwile ehofisini, nakona va ndyangu wa yena va vula leswaku va ha hlamarisiwile hi swiviko swa ku kumiwa ka ntsumbu wa yena ehofisini ya yena ka loko a ta va tivisiwile ku va a nyamalarile endzhaku ka 10 ra masiku. Maphorisa ya vula leswaku xivangelo xa rifu rakwe a xi se tiveka, naswona ku komberiwa un'wana na un'wana loyi a nga va ka na vuxokoxoko ku tivisa maphorisa. Mulamuleri wa va ndyangu Mboneni Yende u vulerisiwa hikuva hofisi yakwe yi nga pfuriwanga ku ringana masiku ya 13 ka loko a ta va a nyamalarile. We also heard something from the security management to say the footage does show Thembisile going inside their work. So the question is, by Eskom we are told like there's no footage at all. So how come the security management would say Thembisile was going inside the premises, and then the Eskom bosses would say no footage is available? Khale ka xirho xa vandla ra ANC Mavuso Msimang u ndhundhuzele swirho swa huvonkulu ya vandla lava nga kombisa ku va nga ri na ntshembo ehenhla ka President Jacob Zuma hi nkarhi wa nhlengeletano ya huvonkulu ya vandla leyi a yi khomeriwe Irene edorobeni ra Pitori emeleni ya vhiki. Zuma u ponne eka xiringanyeto xo pfumala ntshembo ehenhla ka yena, hambiswiritano u le ka ntshikelelo wo va a endla exitulwini lefta endzhaku ko cinciwa ka khabinete hi yena hi n'hweti ya Nyenyankulu. Ya hala tlhelo swiyenge swo hlela matirhelo ya ikhonomi swi kombele vurhangeri bya vandla leri fumaka ra ANC ku veka erivaleni xiyimo xa matirhelo ya ikhonomi ya tiko. Varhangeri va vandla va vile na nhlengeletano na swiyenge swa Mood, Standard and Poor's leswi ta endzhaku ka swiviko swa ku yisiwa ehansi ka xiyimo xa swikweleti laha tikweni. Mulawurinkulu wa khampani ya Eskom Brian Molefe i xiphemu xa vafambisi lava va nga mahlweni ka komiti ya tinkoto laha ku kaneriwaka hi xiviko xa PricewaterhouseCoopers mayelana na ntwanano wo phakela malahla lowu khumbaka khampani ya Eskom na khampani ya va ndyangu wa ka Gupta ya Target. Molefe u vula leswaku kontraka ya Target yi sayiniwile yena a nga se thoriwa eka khampani. Eka mahungu ya n'wana va social worker laha tikweni va vula leswaku timhangu to xanisiwa ka vana hi leti tlakukaka siku na siku. Ndzawulo ya nhlayiso wa vanhu yi hlamuseli hi 30% ta vana lava va xanisiwaka hi tlhelo ra timhaka ta masangu na ku mbeyeteriwa va nga se fika malembe ya 18. Xumani Murahudzi wa ndzawulo u vula leswaku i swa nkoka ku va dyondzisa vaaki hi nkoka wa timfanelo ta vana. Ndzawulo ya dyondzo a xifundzenikulu xa Limpopo yi le ka nhlengeletano leyi kongomisiweke ku ololoxa mintlhontlho leyi swikolo swi langutanaka na yona. Nhlengeletano ya masiku yambirhi ya ta langutisa ka swikolo swa matikoxikaya. Swikolo swi hlangana na mintlhontlho yo kayivela ka tibuku, vadyondzisi, tikamara to dyondzela eka tona na ku nonoka ku tisiwa ka tibuku eswikolweni.
Nandzu wa 5 wa vaehleketeleriwa eka vugevenga byo tirha emugodini swi nga ri enawini wu hundzeriwe emahlweni ekhoto ya Mecklenburg laha va nga langutana na swihehlo swo lwisana na milawu ya mugodi, kumbe ra switirhisiwa swa le mugodini no katsa tilori, michini na mimovha swi tekiwile hi nkarhi wa msecho lowu a wu endliwa hi maphorisa na swirho swa ndzawulo ya swicelo. Muvulavuri wa maphorisa Mhlafela Mujapela u tiyisisile hi mhaka leyi. Hambiswiritano, vaehleketeleriwa vambirhi va hatameriwile exitokisini xa maphorisa ku ya fika siku ra vu-5 n'hweti leyi taka, kasi vanharhu va chuchiwile hi beli ra R1,000 hi munhu a khoto ya majisitarata ya Sekhukhune. Loko hi langutise eka ta mitlangu, xipano xa SuperSport United va ta langutana na xipano xa TP Mazembe va nga ri hava mudzaberi wa vona Stuart Buster xikan'we na mutlangi wa le ndzhaku lava nga ta va langutana na xipano xa rixaka. Mantsantsantsha va ta emahlweni na mitlangu ya vona ya le ka CAF hikuva va ya hlangana na xipano xo huma a Congo hi siku ra vu-2 n'hweti leyi taka. Baxter u ta va a lulamisa ntlangu wa Bafana Bafana loko va ta hlangana na xipano xa Nigeria eka mitlangu yo fikelela African Cup of Nations. Mudzaberi wa xipano xa Cape Town City, Eric Tickler, u hlamusela leswaku yena u tiyimiserile ku va a tirha kahle eka xipano xa yena ka mphikizano wa tikonkulu ra Afrika, laha a nga vula leswaku hambileswi swilo swi durhaku va ta kuma ndlela ya ku va va nghenela ka mphikizano lowu. The-Citizens va vuya va titsarisela eka mphikizano wa CAF Confederation Cup endzhaku ka loko va yime eka xipano xa vunharhu eka nxaxamelo wa log, laha va vulaka leswaku swi ta vula leswaku swilo swi ta va swi tika ku va va tlanga eka mphikizano lowu, mara ku ya hi Eric Tickler u hlamusela leswaku u burisanile na mufambisi wa xipano John Committees leswaku va ta va va endlisa ku yini hi laha a nga kombeta na nkoka wa ku va xipano xa yena xi kota ku va xi tirha ka mitlangu ya CAF. I ku hela ka mahungu ya ririmi ra Xitsonga, kasi loko a ri mina Nyeleti wa ka Mnyuku ni ra hlanganeni nakambe nkarhi lowu taka. Inkomu.